Sarah Jabi riu ena gikeno thutha wa andu a wendi mwega kuoya matua ma kumwakira nyumba thutha wa mbica gutherema nenda-ini na rugano rwake kuonanio guku gwa Kameme TV hari muturire wake muritu uria aikaraga. Njoroge Ndirangu uria urokite kuma Thingire wa Iregi niguo kurehera mutumia uyu giti kia maguru eta uteithio kuma kwi mutongoria wa bururi ni athingiririe andu gutangikira aciari ao mario muoyo. Tunasherehekea wazazi wetu na wale wazee wetu wakati wako na hai. Tusiwe tu wakati mtu anaondoka ndio tunakuja kusema mazuri yake. Oho kamishna wa kaunti no John Elung'ata ni oritie ruhonge rwa motungata ma muingi gutheremia matungata mao kuri andu aria akuru maturaine niguo gutigirira akuru aya ni matangikirwo na njira yagiriire. Social services watapanua msaada wao, waangalie namna ya kupanua msaada wao kudeal na those who are aged, wale ambao wana umri mkubwa. Oho Elung'ata ni acokerie andu aria othe manyitanire itemini hari guteithiriria mutumia uyu ngatho na kuria andu matigage gweterera na nginyagia riria maundu monekwo niguo meyumirie. Tunashukuru kwamba wale waliona hiyo picha wameweza kutokea na kusaidia, na tungependa wengi wa wazee wetu pia wasaidiwe, popote walipo wasaidiwe ili waweze kutuachia baraka. Ciana cia Jabi nio John Ndirangu na mutumia wake Tabitha Muthoni ni macoketie ngatho kuri andu othe aria mamatetheririe hari kwambatĩria muturire wa Jabi. Handũ-inĩ ha Kameme TV njitagwo Wanjeri wa Kariuki.